Presiden ke Voice of the People Party VPP uba Arden Miller bersaimot ula pentip Syakilat Pathai Kubor bakaladan kejing yakren mau bat kibriu nepo rilum garo ya kejing terang bat kwa ya kelenti ke babet ya kesensyar ke kadar harilum garo ya kejing kwa melwan sutet keseng VPP hapo rilum garo om tang kataru ula pentip bakaladan ru kejing kwa nepo rilum garo ban ai tiket VPP hakane ke election siteng samoy na gambe gere constituency hadin kejing ino UMLA ke Kongres hadin boyo jingjob hak election MP. Henry nakleng uba Arden uloong maka dangkloi palat nagam tak election siteng samoy pat nakleng ke parti kampat kwa kerki ya ketek election siteng samoy Henry kadang don kami kenong ilam ke parti VPP ban penklan cua bat ban peskutu ikimat rukom terikam ke parti kenang baki pajba narilum garo kinyo kejing skutu ya kenong rim. Nalor kata uba Arden ula pentip bawat kinong ilam berper hapo North East ikijing kwa sutet lem rengkat kinong rim ke parti bat ula pentip bakidon kinong ilam nagejela Tripura bat keladon kejing kendu bat ke ZPM nagejela Mizoram bat ru keladon kejing kendu bat kiwei kinong ilam nagejela Assam nakijaj menriu badu napat kadon kejing terang naki riu Don Brom kibriu ki bakwa ya kelenti ke bebet ke bakot baka BPP bukan sedang bandrung sepok Garo Hills. Wakil adon ki bapen sengo baki kwa let's say ban tiket wa kani ke by election. Tendai dak leng jungi ke parti ngin pakwa yang mentab ke. Naman ngi kwa bakum bakalong hapo Khas Hills dak jing sotu ki kibriu ki Krishan ngi. Kamdei dak ta jing songshit mo. Hoi ki ki bapet let's say ki laban nong bagari dak jing songshit ndrei kamdei. Kibriu ki sotu i nongrim bale ni seng ke parti tengi ko aru bangin laringi her se Garo Hills ngin her dakata daklenti ke bangin pensutu ngin pensai hakijing sia nagalenga jonga ngala bukor bangan let no hakini ki hauni upanai magidang don kini ki kam ki bakam kerki ke bangari ban pendet chene te bam dei tang se Garo Hills kadon gajing pensngo nakaleng kinong elam nagani ka than chate lamingi yagani ka nongrim jongka Voice of the People Party kadon ka jingkwa ikendu jingkinong elam na po Tripura ngilai kendu baginong elam jong ka ZPM Mizoram nang tadang hagini kisngi General Secretary jungi loi kendu ki nong elam hapo Assam kibri ki indigenous namar kadon ka jing sokhya jong ki pa dulum jong ka than chate lam ni bagadon ka jing sngo bangi don kam ban yeng kawi but kibran ni ka nongrim ka scam Panyada kerpang ya ka jinglong tunrai ka jinglong kerpang ka ji kom ki trimul ki trai ka hakini ki than chatai lam hi kom kalong hi ni laya pensno pat abang adon hapo Delhi hagapor bangalit pat aten ni pa taking ceremony ka jong MP jungi ngalayo iban pensno ini ki para nongelam mo ki MP ni ki jelaba ni hap ban suto bakum ki reulum ki badon chakat than ka dong chatai lam mi jogar India ngin hap hi lada kalong kumnu ru bandon ke jingi sutu jingmut banyeng namar ngin hap ya tempo pe biki an joka sarkar India ke belum persya ya karukom karukom perkhat ke jingi ke trai jaka te ka People Party wat apreng ke jing kim joka por ke jing bun kam dei bangin reach out ikini ki lani bangin ya kendo ikini ki we ke ngelam jing ki we pat ki beri haka dong ka than chate lam mut kadon ba trai kejing thu jo parti ban penyeng kertong GHADC trai ha Garo Hill ngin numpak nut banong ya ke GHADC ya ke MDC election na Garo Hills te ndre ke chong kapor lada niyo ya kapor ka ba pulut kendian lese lada kapor ka sya ngila ban der se Garo Hills te ndre ya mentahi ke jing perkhat ke jing kalong baladangi ngin plate jimut hi ya ka Arhopra ke MLA election te ndre ngimla ban tip pakai ke development ke ban mi agini ki kendian sngi ke kendian banai